Dikolo di le dintsi di santse di dirisa matlwana a boithusetso a mesima, mme diphaposi di phophoma barutwana. Sekolo sa Loli Secondary kwa Johannesburg go begwa fa se santse se dirisa mokgwa go sutelana wa barutwana ka ntlha fa diphaposi di sa lekane. Matlwana a boithusetso ke matsapa fela, mme go na le poifo ya gore seno se ka ama pholo ya bana le barutabana. Go le jalo ga se sone fela. Many schools which were earmarked or which the contractor has started, all of them have been abandoned and contractors have left site. So this include amongst others Nancyfield Primary School, Bram Fisher Primary School, Rasteval Secondary Schools and many others. Mokgatlho o emetseng dikgwetlho tse di lebaganeng le thuto wa re go tlhokega koketso ya madi go samagana le bothata jwa mafaratlhatlha a dikolo. Sufficient funding is always going to be the first step, but it also goes beyond that in the sense that the money allocated to school infrastructure needs to be spent well. Fela bangwe ba re puso e le nosi e ka se kgone seo. Already had serious problems with regards to pit latrines, where some of the learners have died, unfortunately, as a result of pit latrines that are still used in some of the schools. But at the same time, we must acknowledge that government alone may not be able to resolve all of these issues. Maiteko a go bona tshwaelo kwa lefapheng le le potlana la thuto ga a tswelela. Molemo wa SABC News, Pretoria.